Nongeye ndabasuje mu inshuti zacu z'akadasohoka mukurikirana ibiganiro byacu byose tubagezaho umunsi ku munsi ku channel yacu yitwa Deviyo Shema TV. Uyu munsi tukaba tugiye kurebera hamwe zimwe muri remontada zagiye ziba muri Champions League. Nibutsa gukora subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuno muyoboro wacu wa YouTube kugira ngo ninyakira ikiganiro n'ubutaha ujye ukibona urimo ba mbere. Benshi tumenyereye gutungurana bikunze kuba cyane umupira w'amaguru aho bamwe bakunze kubyita comeback cyangwa se remontada. Uyu munsi rero naguteguye zimwe muri remontada zagiye ziba muri Champions League cyane cyane muri knockout stage. Turahera muri sezo ya 2004 aho match ya kimwe cya kane ya Champions League, match ibanza yahuje ikipe ya AC Milan na Deportivo La Coruña, aho ikipe ya AC Milan yatsinze Deportivo La Coruña 4-1 kuri match ya mbere. Match yo kwishyura Deportivo La Coruña itsinda AC Milan ibitego 4-0. Tujye muri sezo ya 2017 aho ni match ya kimwe cy'umunani ya Champions League. Iyi ni match yahuje Paris Saint-Germain na Barca, aho match ibanza Paris Saint-Germain yatsinze Barcelona ibitego 4-0, naho match yo kwishyura Barcelona igatsinda PSG ibitego 6-1. Tujye muri sezo ya 2018 aho ni match ya kimwe cya kane cya Champions League yahuje AS Roma ndetse n'ikipe ya Barcelona, aho match ibanza Barcelona yari yatsinze AS Roma ibitego 4-1, naho match yo kwishyura AS Roma iza gukora comeback itsinda Barcelona ibitego 3 byose ku busa. Tujye muri sezo ya 2019 aho ni match ya kimwe cya kabiri cya Champions League yahuje Liverpool ndetse n'ikipe ya Barcelona, aho match ibanza Barcelona yari yatsinze Liverpool ibitego 3 byose ku busa, naho match yo kwishyura Liverpool itsinda Barcelona ibitego 4 ku busa. Ukurikije zino comeback mu zagiye ziba muri knockout stage cyane cyane muri Champions League, urabona Real Madrid yabasha gukora remontada kuri Arsenal cyangwa byarangiye. Ikindi wamenya nuko ni inshuro enye gusa byabayeho muri Champions League muri knockout stage, aho ikipe yari yatsinzwe ibitego 3 match ibanza kuzamura ikabasha kwishyura igakomeza mu yindi round muri Champions League. Wowe urabibona gute? Urabona Real izakora comeback cyangwa se yaratashye yavuyemo? Twandikira muri comment ku byumva.